Силе берейин. Күчлүк хан Чыңгыз хан менен саллашып, Чыңгыз хандан элди сактап калуу максатында ушул өрөөн аркылуу өткөн экен. Мына бул өрөөндө Алтымазар өрөөнүн Алтымазар деп коет бул өрөөндө. Анан бул жерде Алтын көл деген көл бар. Ошол келген казынаны, Алтайдан келген казынаны, Караханиттер мамлекетинен алып келген, өзгөндөн алып келген казынаны ошо Алтын көлгө катып, ушу жоого алтынны казынаны алдырбаш үчүн Алтын көлгө казган экен. Ушул өрөөн аркылуу өтүп, саллаш ушул Алтымазар жакта болуп, ошол жакта Жебен оюн Алтымазардын ичинде кармаган экен. Болду? Алтымазар бул тарап мына. Алтымазар мына сайдын ичини Миңтеке дейт. Миңтеке. Мына эки ушул Миңтеке дейт. Ушул жер кийиктер ушул жакта көп. Мына Алтымазар ушул мынанан баштап бул жакка чейин Алтымазар дейт. Биз азыр Чоңалай районунун Дароо Коргон айылынан Алтымазар деген айылга баратабыз. Ал жерде Күчлүк хандын мүрзөсү бар экен. Азыр ушул тарыхчылар Күчлүк хандын быйыл 800 жылдыгы болду деп белгилеп жатышат. Ошого биз азыр аксакалдар менен Алтай Россиядан келген меймандар менен баратабыз. Булар жеткени калдык. Бул тоолордагы өтө ыйык жерлер. Булар Памир тоолорго мен 2016-жылы Памирге барып келгенмин. Памир Кыргыздага. Бул жерден ушул Памирге окшоп кетет экен. И тоолордагы Памир тоолору. Ошо рахмат. Мамай Юсуп Абдухалил Шадманович, өзүм Кадамжар районунун Тамаша айылынан боломун. Биз найман, биздин айылда 95% наймандар жашайт. Hadi işte kovup çıktı o. Эме. Алды өчүрө. Assalamu alaikum туғандар. Мына Құда қаласа біз Алтымазар жолға кеттіңіз. Мына тарап, мына көріп Алтымазар тарап. Теги тоо Тажикстанға қарашты. Тажикстан тоосу, ошон тоодун асты жагы Алтымазар. А бул жак болсо Тетрису деп коет. Тетрису мына көрүп атасыздар, бул жактан келип туруп эки жакка бөлүнүп кетет. Ушу мына туугандар менен кеттиз. А бул жак өзүбүздүн Кыргызстан территориясы. А бул жак болсо ошол Давот Коргон Чоңалайдын территориясы.
Mana iki su, hozir mana iki suvchi. Baribdir biza tabi 150 kilometrdan qayra qo'shiladi da mana iki yerga ketdi. Hayır. Eko var mana. Eko var 150 kilometreden ko'rsatsa mana. Ha, Çok git şu. Ana düşkün. Çok düşkün. Niye saat biraz daha bir yakın? Ne mi? Olacak. Al. Bana bir patus ne mi başlayayım? Ana. Nerede? Bak, ne bak çarap ne? Nerede? Var. Yok koydu. Çirin. Ağam kelip kalıptır Altay'dan. Bunu hak geldiniz. Anan men özüm naymağım. Ot oynaymağımız biz. Anacığım biz... Ot oynaymansız mı? Men ot oynaymam. Mana Kazak'ta ot oynayman köy. Ay bu soğukacaklar. Hani kim olup atat? Rahmat. Ömrün uzun olsun, bakılı ol. Kandaysın? Bayağı intervyuda sen bir gelsin mi? Ama caylagan ekensin ey. Interviyala turgan adamlar dağ barda dağ alışınızlar gerek. Kandaysın? Ha, intervyu. Onu söyleyeceğim. Kandaysın? Yaxşı mı? Yaxşı. Alacakın ne ödüyorsun? Bak, hayvan onasıda mı? Çoğalaydın susunda, ömrün uzun olsun. Çoğalaydın soğusunda, soğulan. Çok Seni büyüyelim bölgen, biz daha senin Yok. Ha. Kamera yetyapman men daha. Sorpa olib kelyapman. Malları var oradan. Ben bak. Oturuyor kanalıyorum. Ulan çözseniz sataklan. Dalyan satırdı. Psikolojisi. Tütök bağıranda bunda da bozuk zetme tütök degen adamın psikolojisi bize korkup koyuyor. Yazana altı mazar tutsak kayıt bağıra ödeyeceğim. Ne alacağız son? Tütök aytmaganda normalde oturdu. Tütök aytmaganda bu havada kokuyor. 3790 oldu be. 3587. Bayağı. Beş var bu Katar'da. У меня телевизионщикам пожелание. Снимать вот фильмы, передачи. Кто в Кыргызстане живет выше всех? Да. Чье жайло? Кто живет? На крыше мира. Да. Какой район самый высокий в Кыргызстане? Нарындабы, Оштобы. Saka. Да. Жоғары отырғаныңыздар, балдар бар. Интересно, да, можно? Жоқ, сіздер жақын отырмайсыз. Молодежь, чтобы знали свою Var приблизительно. 530 метр мына керек етеді. Наш керек. Altı çıkarttı.
Yemeğini